علي مولا علي مولا علي مولا علي علي مولا علي مولا علي مولا علي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تدلوا من بعدي أبدا. صدق رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد ابن عبد الله. الصلاة والسلام عليك يا أمين الله. الصلاة والسلام عليك يا خيرة الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد ابن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى آتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. والصلاة والسلام على ابن عمك علي أمير المؤمنين، وعلى ابنتك فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة البتول سيدة النساء العالمين، وعلى ولديك الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي، وحجتك المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وجعلنا الله من أنصارهم وأوانهم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تفارنا غنا ونقدرة جبارنا لنعم غان دشنا وننتي وتتنيا بلكتتا لا في كتم تتي إذن كتلام نتتوت كرم كيرا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أتزان دللا فرصة وسور نغان ناون تتلها بندان تكياما تبانما تمانما تدالفانما عندما ناون ديم بساني ناون نمبر رحمام banka lafiya yomani katinga nduma na ontimba lafiya tumi bambala lafiya ona ompanta lafiya lala nyale katizang lala fursango nsuru nagang na wuni inyabnima nda alfa kwamba na undab gahanda te puru kapara ne ubsir sungshale yentete nduma na wuni woyon yasanyo vyelle nduma na ompanya annab daraja annab dal barkana annab haske na wuni wapaya annab yadda kapaya annab mirbo te paya
na on song me no songsem lala nyale kat sur na gang na woni te media houses ma TV na mo Sagani TV, Saha TV, NTV, ye management ni machine na maza na ngol letete. Lala ngale te radio FM stations ngo katomal live on Dalhu TV. Ye machine na ma na ngol letete. Te botamda te talaha te mabia His Excellency, the Vice President of the Republic of Ghana, Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia, oko arziki golngone ka tafsir namma yomane katanga ka nerbo dirde da amfane na won songmo won borshele na won milegarte na won timole kati zangle la fursa ma antalla mabiya Alhaji Amar Montia ni Baobab Microfinance Company Limited botim nuza aziwane ti suren dumana woni o yalgam bo arziki na ampahante men ba zokson mabe Baobab Microfinance Company banyala good business partners musulma pangayima yemen banitu nang business antu karfara northern region mabe la nyale ngon kam ko arziki ziwane na wonyaya na wonya yintum shele ngartin yan yel shele dezo nduma na won yon ya san yo vielle na won yon ya san vielle na nan lala titi kata pore yiza ha yo mane katanga niti yo palle na on pante yo mboble kata pore tabak na on pante zokson mabe nduma na wo mallo dal kawle karinyala annab muhammad no yang nama nasara shale nduma na won nizalba karayandi dunya zaha lala nasara ma na on palle titi nduma na on ko katibe lala nasara ma puni na nan lala titi huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala din kullihi walau karahal kafirun walau karahal mushrikun nduma na woni wa pahante resurson karapale na woni katibe lala nasara ma puni na nan lala titi mabe the tafsiri daiman ken mene tache 2024 the tafsiri tache nyala annabi no yang nama boza she nyala dini na won sane na won nang te de katare mabe annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa buki al ummama zimsimne wa bangsete katite garanti karnyala la garanti ma te goble te palaban ne borge ka nabi pangsele ka yara adibu auladakum ala salasin ni pang ya yima wufsi bi tam yala tazune hubbu nabiyukum wa hubbu ali baitihi wa qira'at alquran annabi muhammad ki wufsi batam annabi yurlem zo ka wufsi batam annabi yang namma yurlem zo ka wufsi batam qur'an karambone yala tango musulma te goble te palaban ne borge te palaban nya fitnate bi haga puni annabti an chapse poy ko live dunya ma kayal wula ka pangse te kayara inni tarakum fikum sakalain kitab allah wa itrati ahla baiti ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu min ba'di abada annabin yara no kershara bintim sarbayi intir al ummama kitab allah ndumana won litafi dunya al qur'ani wa itrati ahla baiti nenzure abanya inyang namma ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu min ba'di abada yipalaban ne gbob qur'ani na ahlul bayt ka borga kul mal wara mabiya detenan ka je ya na abram me ayi hadisi biyan ka na bangsira masalu ahlul bayti fi ummati an nda yang nemgo kotomsi inda al umman ya kasafinatin nuh nabung man la annabi nuhu ngarangla man rakibaha naja mun kan kerene wa tilgiya wa man tarakaha garaka wa hawa mun mi kele walluya wa min halaka la ezo pangmiya yimanga kanang zaa bohay vihe karam bang
pam zan dalam ahlul bait ma yim bangne annabno yin ne mana won program nyale ka yirim kara kana lalama so pran la shabne mal dimle shele den kagbenne ka bu yara annabi yin ne ma ibu yatwa kasu yisra kanan against it jere kambon mampa ngon kamdwal annabno yin ne ma maka zuqsum alaman ba zo biya alaman balama ashir bor annabi ni yelmale wallahi an understand amma gani and make research in karam ka irin ba hat an ba understand shel ka yinan ti yar yirim ka nya ka sokul yina na fanyo kariya nyala won zang de la ahlul bait mazhabe shi a mazhabe in kan to compare ne social dabam ka karam banan bala an to zang du maksir ne yele amala lafi a understand ma ka aku buha banya shi aka ba explain ta akida shela an ba understand ma mule yala an yer shamma lalan yale an yer shamma diriya yala la ana nya munyan dol mazhab ma disim ska tihara ala ayi halin nirngum mal zuqsun kamzaha tinabu kiti kelme tinna bu pama nan hankale awun biya ya shelka ba understand banga man kyang te paga wun yere da alfaka karanle ko explain ta an understand ne kama jiki gbama ka dijambala abu bohay ka zangin understand din ye wrong asu yurlem shaytaniya fahimta ka zangle ne shi akidan bala din kuto ayel gunga kuto ke kada lege shi akida ka deden bala haja adam bismillah Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Muhammad rasulullah وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله حاتم زمان ليالي والمكون ركب المعالي وابذلوا كل الجواري ورفعوا دينا محمد إن تنازعتم فشلتم أو تخاليتم خذلتم أو تعاديتم ندمتم يا تلاميذ محمد أنتم نور الهداية أنتم للحق راية أنتم نور الهداية أنتم للحق راية حاتموا كيد الغوايا وانصروا دينا محمد وآلي لسم عباد مالي لسم طلاب نال لسم عباد مالي لسم طلاب نال أنتم نور الليالي أنتم جند محمد وآله ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل إنه دين محمد
إنما الإسلام قوة وجهاد فتوى إنما الإسلام قوة وجهاد فتوى والنظام أخوة واتباع لمحمد وعليه ينظر الكون إليكم يطلب البر لديكم ينظر الكون إليكم يطلب البر لديكم فاعلموا ماذا عليكم نهى تشريع محمد وعلي صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله للن يلي صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله تبايا حاج عدم وتتون كرم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العلي العظيم للن يلي تبايا تنقل بسورة النجم ني كارنيلا دم بومبو شام تولما عندما ون ديفندر لان محمد صلى الله عليه وآله وسلم نتبان نكمام وان يرشعما زاهد يروسن ما وحي نيلا إن يندمنا ونساني كاربان سرتي مبان سرتي نا ون غانسبو للا سورما ندي دي انزان لا بلزان دلم بؤا يتوان كفر سلي كان انت معاد لبول كياما نجريت عشان karabtilge kan dumana wonyo umfora ne annabe jama shala annab ne rajam de na won wonda nanye marga sa ma kayara wan najmi iza hawa kan dumana won dile em defender banser solo hasatan kafirna makama annabe bu borge wami wa babbaram ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa ومي بو يرو سو يرلم ودن كم يرو سنة إن هو إلا وحي يوحى دن يران نفسا زاها تبان ما دن يلا وحي يلا كر يرنغان ناون سنة علمه شديد القوى كر يلا ودا الفنغم بانسرو يلا الشديد القوى ممل ياشل دن غريا كم زاها muniya nagang na wani kudratu jabbaruna munan bansara annabi zumiratan fastawa annabi nyala nan buso wa hankale zilm kamal ya ka burse pam yal shadin dalande na wunza annabi bara lene suci annabi jami kep fastawa ay istikama kastuhzan chip lala samami ya pulka annabiyan kalalan wannan da wa mi iraji nan balama domin yala yikar shirkena
Israel den zongo from Mecca Kaaba ne nji annabi har ne Baitul Muqaddas deni Jerusalem na wonni zongo mpa nema Isra balama u zongo kyang yung nzo kyang la kyang de man nguhu ngunna wuna aya dimbe tingban nyanga zo kana nung mi'raji from nemani dengman la aya ngoka ya yanga nkyang airport dimbe solma anyar bi haga tingban dene akpa airport ma kana yigi nkyang zo sa ya ha so mi'raji nye zo sa kyande ma o kyang me ente pare shele zong titel shel de nye wa huwa bil ufukil a'la horizon shele dem pa targa zama mahaluki so pare namani annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun nyawun tu pagalala balang pamani ufukil a'la nimani nyakaram zong shele annab najin lala zong shele annab najin balama summa dana fatadalla bisahaba yo panamani dana ko mir fatadalla katable na wuni fakana kaba qausaina aw adna bisahawan mirbuma karman kama azang lala kyam benwama tobma dun gongshamma space ma avogi yaha anyarla anada pule so lala space pour shell dem kul bien ma de man la de galsam de walam targa bal ko yale aw adna bal karnyala kama ya kay kelba de merlem karam forgar la ba kana yal fa awha ila abdihi ma aw hadisama munna wone ko nungo dablo wahayi shel wan nun tuma so miriya ki ti je bianda annab nizam yeto ashele annab nizam Qur'an shel tirte ka ti jen je biande de tinyala yalmale bi pa yalmale kana won bangsira munna wonni to shel ko titima so merkati wumde na wonni ti shel ngo ka ti tiare ne kama annab bo tereza hato na wonin yara annab ne ti shella din kana wonto dizo akuto je bihando wulanyale ma kazaba alfuadu ma raa annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasuhu bun majire ne din yashare yigbaye biyo de bun majire ne din yashare enso pon yare ya nyabo roya de nyala pubuta royal hissi karnyala physical nyabo ngom anzang sensi shang malongo nimbihungo ka zang le nyara azang le nyara la nyabma de to mal mistakes de to nang de ka nyabana ka ta kazam balama karpalala yebanya tam mal shalbo na alzin kom ma miraj katibol na alzin kom sa shala an yune le ma boka nyara kom kara ashir move kom shir dama so wula zo ka nyalala anin bihin yohamma shamma de fila de manan to popor no kom ndoyema ka te pa karpa kom so dem banyer le vele ngama ka uzang le tin alzin kom en de malajir paba de ma alzin bu bambal la ko shelton kul yusru ngo den ka bu ba yusra de nyala bu kom manan ko to nyale fas okay so kar nyala kama physical nyabo ngoma ambala nembi ngo nyabo kana nke nyabshel dinye hankala nyabo akli roya akliya kariya nyala nyabo dinye hankala dene so din chanla ne condition shanga mukaddama shanga so kaza ni kaza yilla amu wannan da kaza yin kla am kaza ni kaza karanango duba to felira kama amina kama akul zan su kwarganin sala dan ke kajimyi kama to kwarga son kwarga nti je karabun ma kare sahabon nan ma mulle ma jir su ngon le pasu be nyungol ma ampa nyungol nin sal nyungol shelen ta'lama yinyal mani yal shabana annan calculation
kam mi si shel polo kar natija ma result ma bayan nang wrong so diba mistakes to kanna ni mani kana nke ru'ya dan paharinta ru'ya al-qalbiyya ru'ya din ya suhdini suhuma sarki maraba ni pabna lalan yale ayan yame kamam ru'ya din ya suhdini dan ka mistake to dinnan ma ka annabawa ni ma ni waliyu ni ma dinnan ma ka bazangda in yar shelen nin sal nam ne banyara busu dinni ko nyar shele kan lalan yab ma mi hakika ma ko nyara de ka kwana kan ti misale din ko yanke kar murta hankal na nyamma mun lebu hana biane bombang sira ni nyin wa biane ka kulmi na biane ka to tihara an tihara ma mule yala na tihara me kula ka nan bang na tihara anye ba bang de me na biane kara jirin yale an fili na biane ma mule yala ma jirin yala na biane amman abujidani ka bang na abiane an ka to tihara kamin a tihara de ban da mistake na mani kamam kum yi mala wala kana bang na kum mala so yan kana ti yala kana bang a lugl kam bang de me na kum mala mi la nyale a yale shel yi biara a bang de le me ka so yan parsa ya wenyina azu yarme be ka so parsa ka yara ne we anu ma di bierme ay ni mamam mileme ka wule yala le wule bang sale amman bangle so kashfu shalbiyana kan na wunda ba ma ka banyara bu mallan nim bi shale karnyala bu suwon ne nyar la nyab shale ki zan yin nim bi ngo yuna ka kunya ben sha so lalama lalan der wunya lalama bu miro nan ban pieni no nya shale because kan nim bi ngo nyaban nyale demi ka hankal ngo nyabiya to anyale kane to yel no 2 plus 2 azang de bay par bay anan nyale ka won sab de ba no ki mer nang ban kini kala la nyale de malade order di awale misele de naya hankala den shembalama de la nan me ka pa asomino o yidana kariya nyala o kamnan te pang lagre o yidan sane pa dongon le pang wasane 2500 Ghana cedis yani million pishinanu kay nire no wonyo karikena kay to ashalla pa wo kula lamna ntila pa 2500 dentel nang lalama kapango te bien dongo te bien ntin nya la shele no yo kakante alag la kan ya yo weto kare kale afan ma ala ko tiro 2500 no 2500 kare isala 5000 million pinu bio kapama yel ne boy to ka yarma 2500 ni 2500 41000 bala ko no la moye zampene na ko sabe 2500 plus 2500 ka baga ne ba adama pango bubla pen ka 0 plus 0 ko yel 0 0 plus 0 ko yel 0 5 plus 5 ko sab 10 2 plus 2 4 ko yel ne to yulle ne karama 41000 ka do mo ya 5 plus 5 ko yel ne 10 ka pa ma sab 10 wo ya kari 1 kari 1 we ya pol ka yan kari 1 wo ma kyan unku sa zuma akuto kare le kyan shel polo adiela 41000 ka yan yoma yenya din ko se problem ma mukaddama ma rules ma kar ben mistake kala na man so result ma nan laula karban nan wrong so hankale malla condition shanga din la and nan da condition ma shel yivuge result ma gba vurame amma anya mukashafa shel dinye anto nun de la nan ban kine kamandin le nan ban kine pa ngo mino yidan sun sunu sham
amma mukashafa sheldin kama so mukashafa ma donguna akuto nu nan banke ni biko nyin wobu nyerle muni nyerle ka yarama so rizo dennam kaya kana umbanse ma kazabal fuadu ma ra'a annab mahamman suhuma debun mashire ne din yeshalma ناومي بنزومي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أشهد إنك كنا ونزو مكة هار كابني نزو كان هارني مسجد الأقصى وما نوه آية نما ينكر آية نما لنريه نتوهون النبي من آياتنا تنمناون آية نمشنا سوات نير النبي نانبانكين نون يشلما أملا لافي بيم ينكبوه آية ما منيا so therefore ما كذب الفؤاد ما رأى النبي سهنين يشلما وابن بشير كير ولا أفتمارونه على ما يرى أبادم بو يلير لبانجرو نان بانكين نو يرشالي ويون لمي كان ير وين يرشال وما ينان بانير دي كين نيرو نان بانكين تو ينيبيو رؤيا دين يسوما دين نان بانكين كانماني زل سغومي كانماني نمبي وان يابو نهانكالي zal sugo zalse dinnan ma ni kanan banke ni yam jare kayar ayi azar mo pake dian tala ko mo yel waki kul mal nan banke ni har ente pagana ti jama amma ru'ya din yasuma dene nan banke ni kanama ne domin din nyame to ko nyel kar doya nyin ni zomma haba nyerle ami kuto nyel domin akala istidadima dem joni ma de kani mami yito nyar ka min so dodu ki bi hal ka won zan zalanya ayala ayato inzahan ayato kayarale kanyam bi zahan shere ami yala bon talalama kayati wula yaha ولقد رآه نزلة أخرى ويnya wanya shama lakad ra'ahu nazlatan ukhra kare nyala kamam nyabu sheldin pare in yin ko panya wala punyo before ai din yar kau nyamaya na wun ayanim ko nyara ko su ke karnu kama wanya na wune amma kan nyabu sheldin yanin bi wadinin nyale wasu huma domin aya shan an yan yakar doya ma Allah asle da bansarala na wune de to nan da kanya kabo nyel ka lori kar vial pam be ka yele kabo nyel kar vial pam ayunele de tutira kama lala munye yilma lala engineer ma be lala ngumma lori ma kai de tirala wallahi bal kamo mal bansum I understand rumi par lala so lakar ra'ahu wa punyo nazlatal ukhra nyabshal dabam kayar wula عند سدرة المنتهى ya polo mbalama inda sidratil muntaha sidra ngonyala buksubu sheldin tirati la saban yale dembe targamani za baba tuma ya sheldin ya pan man shellaka an yang pashel polo bal akuto pan man ba sidratul muntaha ti sheldin ya karje targa za shema lalat za shema bomben mani عندها جنة المأوى نمانك الجنة شل تلب شيمان الجنة شل دنيا تلب شيمان نكربي which means that الجنة المأوى دنيا لب الجنة ما مؤمن نتيان لب الجنة شل تبين ما سدرة المنتهى نكربي بمبو de bang certains ama ninsal hankale akuto di je ki on ka bale de zande la
anto nyer yeto ashanga abya haga pune untang de kotom sitira abnya karinya la sidratul muntaha karenya la tia amiti shelngo din ka ni to kar vuga hankal kar mir babo wa illa palalan di nyale di yanke ka banka kar buks kotom sima kaman so izam bin shokar malsa ko buks rawo ka buba ko we de malsme ka shirila maka shirin bala bar ampum dan shirin mima da dam gorme yi ambu am michele enti to kyang ambu michele ka paga am michele am mouvement ayirla am michele kyang te ambu michele sahabo tirmala signal ni time ma chana timi anyway biane tin to karam ma zan kyang din yanke kat kana ti shege صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد دي ينكي كاتتو كرم جارن تبا لك الرأى من آيات ربه الكبرى هدف مام بلما قول مام بلما وين كان انت باغا انت تونيا اندومانا وني آية دنيا آية كرما آيات ربه ودومانا ون آية الكبرى آية دنيا آية كرا ونيالي نكات يام زنجي عنناو إيكوني ما به زمو تمال شلي tule ti parti nyala ban pare nduma nawuni ngonti tinya vul wa'anle alafi ntite izini ka to la'am ntura ta karam ka zungo karnyala bihago yeto akati yan koye bihago yeto al sheldim mal alaka ni kama misale bihini yise enyur benyura kavana kadira bendir shanga denye bendir timsa iyalla la dagban le yimbang mapni yal ne ka dir bindira a bendir timsa anya ki bang ne wai de timsme bendir timsa ka gonyur nyur shanga dem busimse kadira kavana har karishan akul zang la nirba pare ka cher yin yare en biko irin lala bin yara nan ma kop gab le nan ma din to kun de kul malla don kul sir ne tin shale atiya nyame karilan lege yin ya to pagla o pabushi na ngum te ka chelala ma di yen che ka te bang lala yala ngo fiele nga yala yim bia haga punen mabehe sheli yitin nangda yitin ya kashel nangda yala yit punin yale ben ma pilgo nere bahago den kam nangda bi haga puni emma de pilgo yara la ben shao be din yala de bahago ben shab bahago balama den kat yer cause and effect kaman ben shaw yete nangda shel pilgu kar yarama be kar nyala shel bahgul kar bang sirama dubayun wonyala always atinya ka shel nangda imma di tirala la bal shel pilgirma ben shaw pilgir kenma be ben shaw bahgu kar bang sirama yegbaya enso atikul nya ka sokul nangda ben shaw mama ni yulla atim bang dubayun wo zayin nyale imari bang sirala shel pilgirma bere bang sirala shel bahagum balama yegbaya yome atinya kan nere nyu kana kul yer yirim lalama shelem kan pilgirma mayin yerim kan namawo to atinya ko pergezaza bang ya on pilge shalla de nabu nkara buksirama yegbaya mabihe tinyer shel zungo bihaga punu ngomaya dinyala natija nyala dinya bahago dine zanti yetu ashanga ay be mana result of an action
shelning da din natijan bala din du'ar shelman bala din nang da ma din du'a shelki palan yer ngoma de zo bon yelela action ma nang bo ma katin yer le zunga ma din yer din ma solo yibu to bang action ma bo pala ban to nyati la zante den nang de ma den yer action ma yibu bang action ma ye pala ban to bang nya tilla solution in zante den nang de ma nduma na wonnam la dunya kake katibere puni yala yi bien mi kana won zang nang te nete yihire bihna ka wubsba la zo bende ba yim balama in yih bihna den paharin yi in wubsba yala yu ngom biete zone na wonna ma ka be duniya ne na du'a ka wubse yihmiya bihna ka wubsba Daytin nan kanye solo kinen yisi be kanye yisi karnyala apila za yin konko da ku kyang dedetiya mabe bangmiya te jaman wami nerwo pila an yihre bihmana an kol do'ara bihma den kabo piti bama amma an wobser bihma kazan za an yulba ma den nguna bo kelme bahe na umin tila dbayima yihmiya bihmana ka wubsba kenan pila yen yihla bihma ka zagsu wubsbo mba wubsbo ma yin dedem bala dezo yulmiya misalu ngom bihe karimi pokola dimi jela biha gongo puni ki jejele yimam mangtete bahmiyat amliya shatin nangdema ta amle shatin gwannan da tamale amma gani in yule te tafsir ga amle ma din galsir shan kullur amle galin da pam karyan yala bannan da amle ma pam bene bunni dirla banyan wubsba bu mamman banyan wubsba bu ni dir banyan wubsba bunna bor banyan wubsba ka ban pun yisile bannan da amle kama gani nya kama bambye lelema bupam majority bupam bunabunang matured bunabunang balaga pale bo hankal na bu pale lelezo bugba kuto wopse bamman hankal na bu pal balle ka bulle nan fusha ban to wopse mabe wula ka ti har ne lalayi biye ni ka bi haga yan chang dede wula ka bi haga yan chang dede kan bor ne te bang ya to ayinan ma bi haga ne kallore ka into don pa dininya amleo kama amal gare kami ni to don pa de la kama anan la amleo kala la nyale de sims ka hankal kar pale ka hankal kar bi anya nem vuso ngolne to yul pa kani to skep yel pa ma no kela anto mon pa ma nyama anto po pa kani to la yel pa ma kela kano to mongo wo yan tum shel karabo jela kani to mongole kani to yul biya ngubso kani to yel bi ma wo kela woti yan tum zembotu kani to mongo this ka bangla la mawo kallore ma bien zo kani to don pae de na ma amlia de sims ka hankal karabi kani to zalpa kani to mo warin za bi annambo kani to wus biya kani to mo za bi annambo kanye mamman to mi din ya za bi domin abu mi din ya za bi an to mo za bi annambo kanyam mamman ka hankal bikani to bang rembo bo viala dembo viala mabe tempo je zaman sheltin kulje tamalungo yel shanga to biene inje bi hagama puni na wundaba banto nyerle karnye ka ba nyerle nyen yi sizane kayuna
apala ŋun nyɛrili ka di mi be haal n ti biɛni ti paagi di konko Naawuni su jee ni to wurim damal chɛ ka tamal bahi yɔli zaa zaa di konko din to chɛ ka Naawuni su jee ka di wurim tamal amma gani an nyɛ kaman tamal bi chɛni dede ka salo maa mi bi mi ni lala ka di chɛni maa bi mi yi bi kpahanda biɛhagu ni a mi ka ti zaa mi n mali mam ka nira biɛni n mali mam biɛhagu puuni pumbu viɛla di nyɛla zaa biɛɣu ka a mali mam balle ka di ti yɛn nyɛla a kpuɣula paɣa bee yin paɣa ŋɔ kulila doo ka a na diri a mam nuuni mam talima di bie di pala alheri di nyɛla zaa biɛɣu ka nira ti yɛn biɛni mi a kpuɣula paɣa n kuli doo ka na diri a mam nuuni lala maa mi ka di niŋ very common di kuli yarim mi bɛ tamal ni ka di bɛ yiya puuni ka niriba miri yɛla har di shɛŋa biɛni mi ka a ni nya bi yidaan nima paɣaba maa yidaan nima ka o mini o paɣa biɛni ka o mini kama o paɣa maa mam n daa bɔŋɔ ka paɣa ŋɔ ti tooi disiiviri n yɔhindi doo maa ni kama binshɛɣu ka o mini lala doo maa sunsuuni yaha ka mam ŋɔ paɣa ŋɔ mini o mam ŋɔ ka mi ni tooi mali yɛli shɛŋa n diri nyaɣasim shɛli dabam ka di tooi nyaɣasim shɛli bɛ bi sunsuuni ka biɛla amiliya yili ni doo yili ni ko bɛ maa ka lala maa ka di yarim ka di bɛ biɛhagu maa puuni tamal ka doo maa ŋun biɛni yidani maa ka di pala problem to ka o kuli mini ni paɣa ŋɔ o mam n bɔŋɔ ka paɣa maa yɔ ai binshɛɣu ka o mini o sunsuuni o ka nyaɣasim shɛŋa tooi bɛ bi sunsuuni ka doo maa kuli yuuna ka di pa problem yi ku tooi bɛ ŋɔ ka dɔɣi bia ka lala bia maa ka o tuhi di chihira bia maa ku tooi tuhi domin paɣa maa o tuhimi ka a mini o biɛni maa a wula ki yɛn tooi dɔɣi bia ka o tuhi lala bia maa pala ŋun ni tooi tuhi n zaŋ tuhi o ku toomi domin yi pun dihila paɣa ŋɔ yi pun dihila bia ŋɔ zualinsi ka yi zaŋ diho di zoo wa yisi zoora o yɛn yisimi n zoogi ni zualinsi dini n tahali ma bihi yi maagi yi ni yuli dagban kaman 30 down 15 years nyanga from 30 years and down back 15 years ka ni nya ban mala arziki 90% kobgo puuni pi wei bu vaabo pi kobgo puuni bu nyala ba arziki ma zualanchini lala zo ka ni nya nambo zobo kane bobo filir taba kaman nambo zobo kane womi kunya so kamal kama filir tiro nambo zobo shel kane domin wa arziki ma zualansi ni ko laksile domin bun yisile la bihima bradi bala zualansi ni sa shel bun da be bu mafiya ne zualansi kare zan dihire ba so lala zo bambu nyar zualansi kare nyala bin shadin ya za biyo har di nan me ka yolo nir be o bun nyar de biya telma ma bihe lala biya ga puni kariyan kena atiyan nyame lala bi shabun yan do'ar ma bi yan yismin de bu man sulunsi bi ma yan de la bu man sulunsi aditi yalba nam kaza annan ka dinnan kaza de be ka bi yolo nan kaza din songa wa pala wonno wumta domin wanda bi o mapulni buradi hola ni zualensi ka bezan diho karek non wula wodal here kar ngar le lala nyale
karnyala wodala here no good luck comes out in this near two maza karkyang tingangarle because wona bi ma pul ne ma zoalen se kab zan dehre bima o yisene lalama baadu lok ko yanzan she duniya ne dem paharin yemma be te pon yalle denenye na wune wasetitime namte ba duniya ne setite ne te doam bi te yem bi zure atem ban kay nan wula on wobse ba te doam ka wobse lala kan na wun yalti so di nan karnyala nyin yan doame kabiyan wobse shabi de kadbiham shabi no wobse ta amadin na biyan yan yala kale ban ne kaman bunyan wobse ma bugbayan wobse la bo wobse bo kanyan wobse ka banyan wobse ta karami nun common te bi haga puni dabsa woni kanya kan nerti bi do abia ka shab mi nya ban wobsira woni yan do ame ka shab wobsira o do ay ka shab wobse duniya yan wobse ta mabe yi panda yi nyel bi haga puni lala zo ban yan wobse me zan dalam ban mamman ban ne borshale be ban ne mishale be ban ne borshale kanyin ne borsham ka bayan wobse bi mati mabe tamama na kulbiane tin nan sham kare malgoto male domain de nyala action shale natijam balama the result of an action reaction nyale as a result of an action yin yer shalma lala ashere bangsrama yitin nan shale the results ma yam de la system man den to tai so yigbani ta nan shale anya ka ta abu balakana so tina malhub wula katiyan nan misali mabe bamia de nan me karinyala yun ka keta maltin pune ayan yala bibi bi pola anya ka bala an jinjine en vana kanyura ndira den nan ma bendir timsa kareza shera yun biya goni me min ya zamini akunya bi biya gane fa shekara nyala sondo bewula bi ku to be biya gane kar pala sondo domin min ya zamini bi bu shere zo sana e kule mbiyan me ka biane ka bi kul shena wopo sheya na on bazal biya ga malala wula nyale son kul nan wula sondo be balala nyale to kara dinin me ya kati za sa'ati misale tamalzaha kati sa'tiya kati announce titimanga we alzumma dale so kam yan kyamen ti bomba go biya nzo kulyanga so kam yimna gelmi agba yi bi kulsi yanga lala jumma ma lamb kam zaha bambe tamale ka so kam ba go biya nzo kyawo yanga lala dabsulma bi ne bi palle zo ya ha so kam yina njante gbago bi kulsi yanga azan bi kul kan gbagan gbadin kul ko gbago din kul lala palle ma yin la hanya bihirane lala dabsul yin ma konko bi ku bi palle zo ka wula yen nyala diri yen nyala tinnan lala daba yo point katin to nan lala karnyala kada ba yo pon gol muni kati bagal kole ka so kan kul bago bi kul yan gol muni kadiri ya nyala ya ka gole yu muni kati nan lala ma lala nan bo mani min ya za mi ne kamam lala bunde timpune dir bandir tim sama anjir kanyura ka vanama den lahabia system mane de sa te karla me yi system mane an kul bago kulma ko mo ba de kadiyan nan shankara la to be system mane to yimi yinya ne lala kuto nan ya shel gbani ta to nan misali shel lahabia ne kamandi nan me bima yi la'ambe lo yene de sa bo to nyar bandir tim sama dira
mabla amme bello yana so yibu nya so ninya ka ba to dir bandir tim sama to dem bian yala bonto lan lala ka kul dir le bakoy muni kul dir lala ato yi dabayi budab sama puni kamanyen parents ngoma ilambungo adab sapuni ka yi dabayi nkul chante mbo abishe ka gbago engage onzo tabla manga dabayi achen lugla kamza ka nan su ke nan kul shiro kenan dabayi konko anya dabayi ma diyan jemi lala dabayi ma dunguna bendir tim sama bum nyur ka vana ka dir shanga ma dunguna wokoto nyale lala ashal an nan ma en sort of dabayi yo pon shal won yam bien vana ma pompon de bome daba lan yang palmo daba nu en sort of dabayi yo point maro ko to man first ma to dimi yin nang me ya en sort of dabayi ka di zang dabata nzongo chang ko amino kulmuvra wulan yan yale daba nahan yang palam kariri yala daba nah ka zongo tabla ma alan yang palam dabata mabia kari zang daba nu nzongo tabla ma daba lan yang palam daba yi kari zang daba yobo mfogo tabla ma madahan yin yang palam ko ne to nyar le jira kari panga ma ndi engage bakoy mun ma zaha ya proko ni nyala la ben ma dia tadrijatan nyama ayan zan la zan plane ka zan zan she ayiho da pune ami yibu bashala akuto bashala den ka da gbambiya abul labe abu pihira ka kul engage lalama ati engage nte pa da ba yo point wo ma wan nyal shel polodi din ce karin bonza nan da ma nyala ya soloma ya bobu mi bin shadin ke kabu biya biya ga fune da adam yi biya kabu mi din tale ko biya biya ga fune din yala mushkila nduma na won wannan tume nitille nan fu bayan jamdo jama wa jama zo wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun na won yalme wa bunam alzini wa bi munam ninsal shel zo parla jama zo yel shanga dimpa yel shanga biane karpala jama nyale directly amma kar nyala di song de la jama nel jam azang za atele den lela kama na won ka jam de ma rembon ka selo bu bangma na won jama wonnam timeneti ye ban jamdo ka binyar shanga biane directly kana won jama nyala amma di song de la na wun jama kar to jam to lalama azan zanan da puni na wun ka jam da ma solo bu understand lalama mbu bang lalama kar nya fitina titi mabe solo bu bang ne kama ya awub sibiya jeliyanga kannan katare ntuhe lalabima wanyala munti yan jam da na wuni lala kama ato wubs bi ko ti yiselege en wubs bai bima anan bu ma bima wusuma na wun jama ka jamduma domin bima yiti yisi wayan jamdila na wuni so by so doing ad wubs shall antro ma na wun jama balama the seems got to understand lala ma bi dezo ngun kamal biya bigang nyo be bi hayi kawabu jed kawabu tuhe inzan tutaya yim wabu zan tuhe ma yalane bizan le boba ma ne wabu zan tuhe va le songtanga kagbaga anyen nang shamza haya un stop from lala wambu zan tuhe ma ka yihodene deso jinya la demmal sochi na nang lala ya kulba mo tabla manga har di yan yala an bago tabla man maya amma biya lalama zo lala wo kuto changte buham tuma dama agbago tabla man ngun kuto la changte buham tuma
وكل دولا كنا وين ليلة ننكر منله so lalazo mabihden kam nang de tamal ngoma the solution de tilla nyala ben belfo ka gwamnatin yankana antu correct le tete baba in suriya bambe dabiya bamal puya de wula ki yerle bamal puya bamal puhe bamal tamaha dizanyala diplomacy mbala yo tofuni bamal tamaha bamal puhe bandora buzom nawuni burjire bu bihi zwalense sashal bihima ne be bu zwalen burjire ba zwalense sashal bum be bu fiyane Allahumma salli ala Fatima wa abiha wa ba'liha wa baniha وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وعصاه كتابك يا الله وأن لا تفرق بيننا وبين حبيبك مصطفاك سيدنا محمد وآل بيته طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لا تنقضي أنت